Kani ka show. Di hasil yang sedang yang kedai ko all Meghalaya talent show kum kadap kumenta kasi kadap rejing kemen pakijing sofa ya bagi aku playru yau play tak berat upara ai kasi kebapiang but kum kadap matasi ban play perdaya kedai ko all Meghalaya talent show in ailat hai kong ikon kong deng tingin ailat i kong deng man kan sikatian akatian balong ru kum kadap ban play no ya kedai ko all Meghalaya talent show. Halo, hulai yafi baro kibala don nan kalang mentah hakaneka talen shu chungi. Tening kong nin sad eng ai kublai ya ublai tai kan ran. Baula ai ni yakani kala kalenti bangin la ban ple mentah yakaneka talen shu. Kabalong hukum kacing penkiu nak benta kasap kapong jogi kena samla jong kathanyi baro kawai. Bat kawai du ma ai kublai kelpang na kabenta kini ki judges Komi baram susiang, dari amanisyang, iso shondol thaba, bat kumju ye ini anmut kinong hos mo i Michael, pingru bat imeda basaya moy. Bat kawairu ngai kacing kublai kerpang, ya fi baro kinong sementa, bat ya fi kikme kikpa, bat ki bahayang hasem baro ki balawan basimranang, ya ki khun kikti, bat ki bahayang hasem jong fi baro. Ditangkat ni kublai sibun. Tuh, ibadah yang amnang tabangin air sikat yang ketien, laseng yang ini firala, tak kira lu kendiat lebih dari mana. Tapi bersibut berak. So kawai ngaku arun pau kajing songmu kam tam ya kirang ba snong ba kirang ba dong jong kadi kadong nong pedang kam tam ya ki kena samla jong kadi kadong nong pedang kibala kloi banya don bentalang bangi hak ban benbet ya ka kam bajam kenang ba ka kam bajam jengi kan long kabajab kublai sibun. Apa senang nora? Dem day. Hidang don tang sidan ng program isunan takawik dem day. Mentang saja iwan rai kan ko all Meghalaya talent show hang ni hasnong nora. Kublai sibun mapilawan ra hang ni pasnong nora. Deng ba ibadeng ikong deng ilo apen poy mentah hang ni hanora nang pedang kublai sibun. Kalait lalu di highlight tu mah. Kena highlight spesial nam tai ikong deng par ibadeng biang biang. Ini macam iking salah kena shoot kadang masa spesial kena. Kat ba ibadeng ibat kong deng ya syat piro ya syat ya tap ti ai maksim nam tajuk kima. Apa yang bos? Apa dapat kena spesial nam tajuk ki. Applause for the boss of couples of Badeng and come on, play. Up to Loro. Hey, kipa. Boleh.